I gde ste, braćo moja? Evo nas, brate, u Call of Duty-u posle duže vremena, brate, i napokon može ga pikamo kako treba, buraz. Znači, napokon mogu da ga pikam kako treba, brate. Sad, buraz, ja sam prešao part 3, ali jebi ga, brate, izaboravio sam upalim snimanje, tako da šarajim do mene je ispalo kad sam D1, brate. Tako da, nema veze, brate, ovo će bude part 3, tako da idemo, stao sam ovdje negdje, brate, mi ne upadamo unutra, ne znam nešto radimo, brate, ne mogu ni sam da provarim ovdje, ali dobro, upadamo unutra uglavnom, dobro je, kako ga nabao, brate, Merik naš, brate, legendica naša, brate, ajde, trči, brate, okej, tu nam je roller coaster, brate. Legendarni roller coaster naš, brate, dobro. Okej, gdje idemo? Čekam trenutno da ovaj Ker odluči, brate, gdje se oni nalaze. Ajde, Ker, požuri bre, gledaj kako tu jaja izgleda, brate, ovdje. Ovaj ambijent i sve ostalo. Dobro, nebitno to. Trenutno bi trebalo, brate, da uđemo negdje. Ajde, da idemo da ubijamo ljude. U stvari ne, mi spašavamo svet, u stvari. Tako je, pič. Šta ste mi mislili da mi ovdje ubijamo ljude? Mi spasavamo svet ovdje. Okej, šta radi ovaj? Dobro. Idem ja iza tebe, bari. Idem ja s tobom, ej. Čekaj me. Kegen. Ovdje trčiš, Kegen. Aha, ubio ga. Bravo, Kegen. Bravo. Okej. Čuči mi dalje. Možda, ne znam, možda nekog ima, otkud ja znam. Nisam ni vidio da ovdje ima prolaz. Aha, mi sad njima da otvorimo vrata, pa tako je, brate. Otvori im vrata, evo. Aha, ja treba da im otvorim vrata. Izi, nisam provalio, buraz. A ne, ovo su oni. 2, 1, bam. Uleći unutra, bre. Gdje ste smradovi, bre? Gdje ste kurve? Gdje ste moji šaneri? Dobro. Pa to nije baš potrebalo, brate, ali smo ih sve skinuli, brate. To je GG, brate, odvalili smo ih, buraz. Okej, skidamo masku s glave. Ništa se ne vidi, by the way. Okej. Ja ne vidim ništa, brate. Ovo neki lik uvatio. A ne, ovo daje izjavu. Aha, nisam ni provalio, sorry. Sorry guys, ček, s ove strane se lepše vidi batica. On umер. Aha. Okej. Мэри, ты только глянь. Приготовьте его к старту. Šta treba sad s njim? Список целей. Sve ima da ga ostavim tako. A dobro, tu je Rayleigh, je tako? What the fuck? Нет времени Lik объяснять. ustaje, ispušta se, radi nešto, alo lik, a ne, ovo su dvojica. Ne vidim ništa u mraku, daj, ajde. Ходим быстро. Izlazite odavde iz ove mračne sobe, bre. Всем Так. молодцам, теперь нам надо Okej, высаживаться. sad može da se radi, brate. What the, sad ne može da se radi, buraz. Ne može da se radi, buraz. Koji doček su mi napravili, brate, bolesno. Dobro, nije niti mamu. Ovaj me, brate, omeo na sred ekrana, stisni N, poserem ti se u N. Šta imam sa N? Вертолеты — наше спасение. Ne sebi, ovo imam s N, a? Jebe mi ti mamu, i tebi, gdje si ti pošao? Gdje si ti pošao, sine, vrati se nazad, sine, vrati se nazad, dan, go, double kill, brate, dan. Gdje ste pošli, bre? Gdje si pošao, bre, dečko? Ti, gdje si pošao, bre? Ti, šta radiš ti, bre? Lezi dole, bre. To je to, a? Sve sam ih pobio, brate. Kako sam im se najebo keve, jebote. Ovo je bilo profesionalno, bre. What the fuck, je se to Rayleigh za njima popeo gore na... Da, gle Rayleigh šta radi je. Rayleigh ubica, buraz.
Rayleigh ubica, brate. Bravo Rayleigh, jebeš im kevu iska. Bravo, 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 legendu moja. Ajde, ubio ova dva lika, koliko tu stoje. Dobro, oni tamo, dead. Ovo je ovdje dead. A ovo, brate, koliko ih ima, ovo je brda likova, brate, ovdje na jednom mjestu. Dobro. Evo ga, protivnik, lezi dole, i ti tamo, mislim da te nisam vidio, a? I ti i ja, ne, ušao sam u heli, nisam htio u heli da uđem, ali dobro izgleda, ne mogu mi ništa, hahaha. Fuck, ovo je loše, ubijaj ove, brzo, a, lezi dole bre, to je to buraz, ti šarajš to, ti isto šarajš, ovaj samo sedi, boli ga kurac, to je to, a, GG, jesam uspeo, a, what the fuck, šta se dešava, jel mission complete? Ja mislim da je ovo mission complete, baby. Okej, GG. Okej, da vidimo gdje sam sad, brate, spuštamo se negdje. Ne znam ruski da čitam, brate, baš najbolje. Tako da, sorry. Ali, izašli smo negdje, okej. Tako da vidimo što ćemo sad ovdje dalje. Pratim Rayleigha ili pratim njih. Ja mislim da bi trebao njih da pratim, brate. Možda i Rayleigha. Ovi se pucaju, brate, kao ako pogodimo ja tvoj metak u vazduhu, ti moj, brate, popušimo jedan drugu kurac. Te igre se igraju, brate, pošto ne vidim poentu, brate, pucanje u nebo, brate. Okej, idemo dalje. Ovo su naši. Trči bre. Trči ko da ti život zavisi od toga, jer i zavisi, bitch. What the fuck, ovo nije trebalo da se desi. Okej, what the fuck, ne, ovo je već previše buraz. Alo, šarajte, to je ti prsli bre, gle koliko vas je bre, alo. Pa migranta nema ovoliko koliko vas imamo. Jebeš i mater, bre šta ih. I ovdje gore ima lik, a? Jebem ima mamu u piču. Zašto ne pada? Možda je moj. Ajde, lezi dole bre. Pa ja imam... Što sam mogu da kliknem F? Šta sad sa F mogu? Ne mogu ništa. Dobro, to je bilo lepo za znati igrice. Hvala ti. Baš ti hvala. Okej, what the fuck. Lezi dole, brate. Lezi dole, sine. Ovi će nas pošalju, brate, kod Boga gore pre nego što treba. What the fuck, ne. Beži davde, buraz. Kako ja da ubijem ovaj heli, bre. S ovim, daj mi ovo. A daj, ajde, da li si realan? What the fuck. Ovo me otkinuo, brate. A buraz šarajim, brate. Ne mogu da raznesem ceo heli, nema Boga. A, treba da legne. Čekaj, heli, bre. I šta sad? Šta je desilo? Ništa se nije desilo. Dobro. Lepo, boga mi. Jebe mi čišćameći, jebem. Ubacio bombu, smrad, man. Ajde da probam opet. Ja mogu opet, mogu. Idemo. I... What the fuck, šta se desilo? Okej, pali smo dole, brate. Dobro je, pušku uzimaj. To je na prvom mjestu hashtag, brate, trči. Trči, brate. What the fuck, koliko mi se trese kamera, buraz. Ne mogu lika pogodim, brate.
pakao, brate, gle ovo. Trči dole, ovo je baš, brate, ludnica, buraz. Lezi bre dole, bre, jebote, šta se koprcaš, brate, 4 metka ispalio iz tebe, on se dalje koprca, brate. I bre, u kurac, kao u mene da si spalio 4 metka, druže, pao bi dole, ne bi ustao više nikad, druže, idi u kurac. Jebote. Sačuvaj Bože, brate. Dobro. Lezi dole, ti. Vidim ti glavu, jao, mnogo ćeš da mi smetaš ako te ne ubijem odmah. Ajde bre, dok ti reloadaš pušku, ja, brate, napravim dete hostesi 6 puta. Dobro je, lezi dole bre, gdje si ti našao da ulećeš šmekeru. Jebač ti mamu, jebem ti sve, jebem li vam sve, vam jebem odatle. Da vam jebem sve odatle što imate u pičku. Ajde u kurac, odakle me puca jebote. A vi ne znam odakle me puca lik, alo bre. Svakog sam ubio, brate, i popušio kurčinu, jebem vam mamu. Ja se sad nadam da sam ih pobio kako treba, buraz. Da nema više nikog ovdje. Znači, ovi moji su protrčali, buraz. Ne želim da više iko trči tuda, what the fuck, ima... Svuda su definitivno, brate. I moram baš dobro da se pazim, da. Kliknim, I sad mogu vjerovatno bombu, tako je. Na njih, šalji sve dole na njih, brate. To ti kažem, buraz, gle kako smo se probili, brate, dole. Da. Dobro. Aj dalje, trči dalje, brate, daj mu gas. What the fuck. Brate, do juče su tenkovi, brate, u ovakvim scenama bili, a sad, brate, what, ili šta ih je, buraz, what the fuck, nešto sam bacio, ne znam šta je to, a šta god da je, nebitno je, brate, moram da iskoristim slobodno, brzo, avionče, slomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. Okej, mislim da to baš i neće pomoći mnogo. Skoči, ustani, jebote, koji ti kurac. U pičku materinu, brate. Kakav degenerik, brate, ja mu verujem, jebim mu mamu. U sred pičke bi mu jebo mamu, bre. What the fuck. Ovo je bio jak crash, brate. Okej. Hash, pratite, brate. Hashtag, brate. Dobro. Možda ubiješ ovog lika i zabačuju ih. Aha. Je mrtav taj lik, jeste. Bravo. Hashtag, brate. Bravo. What the fuck, ovdje ih ima, brate. Ajde, bre. Reloadaj tu pušu, poput ti spori reload, brate, 3 dana reloadaš, still load, brate, ja sam mislio da ovdje ima lik, nema, nebitno, trči tamo, a ne, ovo je Harise, brate, what the fuck, je to vatra, brate, to od vatre ili od metak, what, zašto ih ima ovako puno, zašto mora da ih vata, zašto mora da ih ima ovako puno? Okej, ovo je ludnica, brate. What the fuck, ovo je ludnica, brate. Ne znam koga pratim, brate. Samo beži odavde u 3 kurca, skače, trči, brate, ono... Naši samo padaju, gle ovo, brate. Pakao, ne daj mu letim, brate, tako, ne, ubit će me, brate, to ne valja. Dobro je, pobegao sam, brate, profi sam ovo odradio. I eno ga hash tamo, buraz. Profi sam ovo odradio, sve sam ih ja pobio, brate. Kakav je ovo dim ovdje, brate, šta je ovo? Aha, on to meni drži da ja mogu okrojiti, hvala ti, brate.
I šta sad treba da radimo ovdje, da se ugušimo ovdje u ovom dimu? Helš, jesi ti lud Helš? Jebem mi ti seme, ti jebem Helš, ubit ćeš nas i ovog kera nedužnog. Jebem mi ti mamu u pičku, razvaljuj to mamu u pijeve, razvaljuj. Ma razvali bre to sad kad te jednom, neću znati kako zoveš. Tako je, Rayleigh idemo, koga jebe Rayleigh, idemo. What the fuck, definitivno koga jebe. Ja sam otišao, brate, post. Ne, stvarno. Da, stvarno. Okej, jel trebam da izađem kroz prozor ili nešto slično, ne znam. Vamo gore, okej. Gore. A se susro jeboj. Kako je lik samo odjednom izletao, brate. Jump scare, brate, nenormalan. I ubome, da, nisam vidio da treba da kliknem nešto. Mada ne znam šta tačno treba da kliknem, ali nešto treba da kliknem. Treba da kliknem. Ajmo bre, napada me, to je to bre. Gde si pošao sine, moj Heš je brate došao bre. Jebe mi ti mamu u pičku bre, gde si pošao, lezi dole buraz. Gle koliko jaka kad scena brate. Lezite dole buraz, gde ste pošli bre. Nemojte Heša da mi dirate da vam ne bi jebao mamu bre, vam jasno bre. Ne znam šta se dešava ovdje brate, što se pokačili ova dvojica, ali budili mi diru Heša buraz. Jebaću mu kevu brate. Još Rayleigha ako mi pipne roller coastera, ja ne sme roller coastera da mi dira. Evo ga razmišlja već o roller coasteru brate, vidim u očima tamo da razmišlja o roller coasteru. Gdje si pošao, lezi dole, sidi dole, beži čekaj tamo na mjestu. Вы, ребята, понятия не имеете, как это было непросто. Šta hoćeš bre ti? Но такой выбор делается раз и навсегда. Ajde maturi beži Тебе и ure. твоему брату еще много Ajde надо beži научиться, но вы ure. прошли все испытания. Ajde bre. Ma šta kenjete toliko, ajde u kurac. Добро пожаловать в Ma приз. ajde u kurac. Ma ajde u 3 puta. Ma u 6 Я в puta. этом не сомневаюсь. Ma u 12 Я puta. горжусь вами. Вами обоим. Što me gledaš tako ispod oka, ej? Što me gledaš? Hoćete sad baci kroz ovaj prozorčić ovdje mali. Što vidiš mamu i ti jebim u pičku, progutaš to staklo. Vidiš? Tako je. Tako je brate, vidiš? Vidiš kako je lepo? Kroz njega ima prođeš, ne budeš ti umukno. I prekinuo ovo kad sceno više. Ti jasno? Ne mogu više te gledam. Tako sam i mislio, bitch. Fuck you. Okej, ja mislim da je to. Trebalo bi da bude to. Все началось 20 лет назад. Trebalo bi da bude to, sad ćemo da vidimo. Guys. I evo ga učitava da vidimo 12 leti nazad. Человек, который в огне не горел и в воде не тонул. Okej, znači to je već next mission, tako da smo mi sa ovom epizodom, braćo moja, završili. Znači, vidimo se u sljedećoj epizodi Call of Duty-a. Do tada mi budite pozdravljeni, ostavite like, share i subscribe, zapratite me na TikToku, tamo svaki dan streamovi, gdje ćemo Minecraft da streamujemo, brate, onako pun gaz, brate. Tako da, ostavite like, share i sub, brate, mi se vidimo ili na streamu ili u sljedećoj epizodi, a do tada imate jedan veliki pozdrav.